раиси вилояти Соғд Раҷабой Аҳмадзода ҳангоми таҷлили Иди ваҳдати миллӣ аз фаъолон даъват намуд, ки барои пешгирӣ аз коронавирус чораҳои саривақтӣ андешанд. Зеро рӯзи гузашта ҳангоми боздид аз беморхонаҳо ба вай иттилоъ доданд, ки дар беморхона 45 нафар сокинони вилоят мавриди табобат ва карантин қарор доранд, ки аз ин шумора 8 нафар сироятёфтагони COVID-19 мебошанд. خدا رو شکر که در ولایت حاضر در بیمارخانه‌ها در حدود 45 نفر خوب هستند. 8 نفرشان با بیماری کووید و باقی مانده با گرفتگی‌های شروع. امروز تبابت گرفته شدند. در خانه‌ها نیز هستند و کار بی‌نظیر را تشکیل کردند. خانه به خانه گشته. امروز اگر در خانه امکان بیماری معاینه شود، کس علاوه خانه جا کرده امروز با هوای نفس امروز ما شرایط را فراهم آوردیم با مردم باشیم به حدود بوده جوابی که امروز بسیار خصوصا کلاس‌ها حاضر خدمت را اجرا می‌کنیم این هم یک روز روز گذشته می‌رود همش امروز تمام شرایط راهبری دولت فراهم آوردگی هم باروری می‌رسد هم مواقع زرگردانی می‌رسد و شرکت‌های خصوصی که این شرایط دارند شرکت‌های کلام و زرافشان، زرنیسار، کارخانه اپل، جوامی، سد، مرکزهای سلامت سلامتی نیست. امروز گفتگوی رفته ایستاده است که امام بگیرم کارمندانشان رو نیست امروز پروژه امروز می‌شود. дар вилояти Соғд вазъи эпидемиологӣ вобаста ба коронавирус ҳарчанд ногувор аст, аммо идорашаванда мебошад, зеро барои табобат ва саривақт ошкор намудани бемории сироятӣ мутахассисон корбарӣ доранд ва фаъолияти онҳо шабона рӯзӣ ба роҳ монда шудааст. аз ин рӯ Раҷабой Аҳмадзода аз фаъолон даъват ба амал меорад, ки корҳои тарғиботиро бештар ба роҳ монда аз сару садо ва овозаву таҳлукаҳо пешгирӣ намоянд. مرکز سنیدری اپیدمیولوژی ولایت که در ولایت 800 نفر ما کارمند داریم پور سفرها شده است که کارهای زرگرانی فهماندهی برده شود و ما باید جامعه را نگه داریم و یگان واهمه وسوسه داده نشوند. من در اینجا پیران کار استادان پدران فعالان بزرگواران ما تمام امروز شرایط راهبری دولت مهیا کردیم. امروز ما 100,000 واکسین دولت وارد شود. ما مرحله تمامی خصوصا کارمندان تیپ، کارمندان صاحب مالی، از شخصان بالا، کارمندان انداز و دیگر ساختارهایی که بی‌واسطه با مردم زیست علاقه‌مند هستند تمام شرایط هست. ما دوستی بزرگ رو بگردیم. студияи ҷумҳуриявӣ оид ба пурзор намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии бемории сироятии коронавирус дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷой доштани ҳолатҳои сироятёбии шаҳрвандони мамлакат ба бемории коронавирус иттилоъ дод. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки санаи 21 17 ҳолат ва санаи 22 15 ҳолати нави гирифторшавии шаҳрвандони мамлакат ба бемории COVID-19 ба қайд гирифта шудааст. дар маҷмӯъ аз аввали ба қайдгирӣ то санаи 22 июн дар кишвар 13340 нафар гирифторони сироятии коронавирус расман ба қайд гирифта шудааст. و ما از شما خواهش می‌کنم که همه مثلا ما باید فعال باشیم که مردم بسیار متخصصایی که ما خلاصه میدن از همین وقت یک وقت رو بشون بگرده این شوانم طلبات شونده است. ما پروژه امروز صاحب تیر پیشرفت کنیم. علاقه دیگر تجربه‌هایی که دعوت‌ها می‌کنم وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی و طریق آنلاین سمینار گذارنده و متخصصان صاحب تندرستی ولایت امروز هر روز اون رابطه آموزش گذارنده است. خدا ما این هم 30 سال‌ها ازی‌تر вобаста ба пешгирӣ аз бемории сироятёбии коронавирус эпидемиологҳо ба сокинон тавсия медиҳанд, ки аз ниқобҳои тиббӣ дар мавзеъҳои ҷамъиятиву хиёбонҳо истифода намуда масофаи иҷтимоиро риоя намоянд, то ба ин беморӣ сироят нагарданд ва худу атрофиёнро аз коронавирус ҳифз кунанд. зеро ягона роҳи пешгирӣ аз COVID-19 дар ҳоли ҳозир доштани ниқоби тиббӣ аст. гузориши Мафнушкурова, Юсуф Юнусов барои барномаи иттилооти хабар.